Ya. 20dan deydi, qo'ylar ekan mana. Olib kirib boradi bozorga. Tuğanlar, assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning qattiqlovchilari, jalpı mal chorva ko'rarmandari. Salamatsizlarmi? Bugun 3 yanvar 2026-yil. Chuy oblusi Tuğanlar. Soquluq mal bozoruna geldik. Sizlerge qo'ylardan, maldın bağlarını bilip beremiz. Kanalni qo'llab turingizlar. Qanchadan ekan assalomu alaykum? Janjingiz meni. 18 dan kuruk. Kuruk qancha baş? 7 baş. Urg'achi 18dan. Qanchadan savdo qildi bu bozor? Hozir 15 dan. 15dan bermedingiz, ha? Ha, mo'larda kiradi ichine. Bordi. Yaxshi ekan eko, ha? Sonni ekan mana. Savdangizni bersinlar. 15 mingdan qilibdir, 18dan so'rayotadi. Soquluq mal bozori Tuğanlar. Biz kirib ko'rgazib beramiz. Sizlar kanalga qattiqlab videoga like'dan tirs bosib ko'rib turingizlar. Kurs valyuta bo'yicha ayta ketayim Tuğanlar. 1 AQSh dollari 87 so'm 40 tiyin, 1 rubl 1.10 tenge 0.17 tiyin bo'lib atadi. Sum bo'yicha O'zbekistondan ko'rayotganlarga 1000 so'm 150 ming so'm. Shunday bo'lib Tuğanlar anda ketdik. Bozor qanday bo'lib atadi? Cho'g' ko'rmoqchimiz. Oho, qaynab atadi ekan bu bozor. Bu qo'ziluq qo'y qancha ekan? Bilmaysizmi? Mana el ko'ken do'stlar. Ko'rgazib, chekeden ko'rsataylik. Oy, fikr, kommentarlarda yozingizlar. Mana assalomu alaykum. Qancha ekan qo'ziluq qo'y? 45 ming. Qancha tish qo'yingiz? 6 tish. Bu shul savdo bo'ldi-ku. Qo'zi moshni ekan. Qanchaga savdo qildi bir bozorda? Aytdi, bermedingiz. Savdangizni bersin, aka. 35 ga. Mana o'xshash qo'zlar 32 dan deydi. Urg'ach erkakmi? 32 danmi? Mana kurukka 32 dan deydi. Qarangizlar, aylantir. Merimiz qancha ekan? Merimiz 15 ga. 15 ga aldingizmi, satasizmi? Satat ekan 15 ga. Mana ortidan da ko'rsataylik. Bozor bugun nishanba ishlatadi. Qancha bu? 17. 17 ming. Qo'zg'a chiqar bu? 17 ming. Mana biz bunday dehqonlardan tartib ko'rsatib beraveraylik. Sizlar kanalni qo'llab turingizlar, anan qoralardan da tartib ko'rsataylik. Baringizlarga kirib kelgan жаңы 2026 yilingizlar meni. Qo'y. Sotildi. Qanchaga olding? 23 ga. 23 ga. Bo'smi, qisirmi? Bo'z. Bo'z. Buyursin, ha? Mana 23 ga olibdir Tuğanlar. Qarab ko'ringizlar. Bağlarni solishtiringizlar. Mo, qo'chqorni ko'ringizlar. Oho. Tuğan qo'chqor qancha ekan? 60. Liniyasi bormi? Normal liniya. Kozir degan. Kozir. Mas. YouTube rulit. YouTube rulit qanday aka? Mana qo'chqor. Mo ulag'achkilar kimniki? Qanchadan? 20 danmi? Yo'q, bir 20. Ha, 10 dan, 10 dan 20 deydi. Mo qo'chqorni qancha savdo qildi bu? Cho'ng ekan, u bo'yi qancha chiqadi buni? Bo'yi Metr. Savdo qildi u? Savdo 42 ga. 42 ga berildi, do'stlar. Ortidan da ko'rsatib qo'ying. Cho'ng ekan. Qara qo'yingiz qancha taqsir? 16. 16 ming. Bo'z qizir? Bilmayman. Belgisiz, ha? O'sha 16 so'rayotasiz siz. Savdo bo'ldimi aka? Yo'q, bo'laylik. Bo'laylik. Жаңы keldingiz. Savdangizni bersin anda. Ketdik anda mese dag'i. Qiziqli yerlaridan ko'rsataylik şimdi. Savdo bo'lgan yerlaridan. Endi hech ko'rinmay turibdi Tuğanlarni. Bardığıyla qanaqadir. Oh, oq qo'chqor qancha ekan bu? 25. 25? Maşallah. Qanchaga savdo bo'ldi? 23 ga berib edi. Oq qo'chqor mana. O'zbekistonlik Tuğanlar oq qo'chqorni ayoq yaxshi ko'radi ekan oq qo'chqor. Toshkentda. Reklama uchun nomerlerimiz 0707 388 350. Qayrilsangizlar bo'ladi Tuğanlar. Echkilar qancha ekan? Assalomu alaykum. Qanday? Assalom. Janjingiz bilan aka. Ushul echki qancha ushul echki? Basnay. 18 so'rab. 18 bo'z ekan, ha? 18. Uloqtarchi? Ilveys. Ma'qul aka. Qana? Ketdik endi biz bilan bo'lib turmazdan akam ko'rib o'tadi bunday. Alarman akam ko'rib o'tadi. Qanchadan ekan qozlar? 14 dan. So'rab o'tasizmi, ko'rib o'tasizmi? Ko'rib o'tamni, bu chaqqa bilmayman. Qo'lni qarama bir shiltab savdo qilmaysiz. Ha, pichoqqa deysizmi? Pichoqqa ilinmaydi deydilar. Mana 3 qo'z bor ekan. Qanchadan ekan shular?
15'te. 15 ming so'm. Urg'achilar mı? Erkek. Ha, erkekler mi? Soda oldu mu aka? Aldım da. Ha, satып aldınız mı? Buyursun. Qanchadan 15'ten aldınız mı? 15'ten, Ha, 15'ten alıptı. Je paydaсын berse satasыз mı qayda? Yok. Alып ketesiz. Ha, жақсы. Buyursun bayke. Mına pazardın görünüşü bugün ишембе 3 yanvar 2026 yıl. Pazarda monday korodo azırak eken malдар. Туғандар. Болгонун көрсөтүп беребиz. Мынакта көп экен. Эчлер канча? Küçükler 9 bu 14, biri 9 ming, biri 14 ming ekan. Eçler көп ekan bunlar. Dostlar. Bu жақты көрсөтөлү. Эртең эми токмок иштебейт деп атышат. Туганда токмок боюнча кичине маалымат бере кетейин. Ар жактан сак завод, же Чымкоргон жакта базар ачылат экен. Эки навеси бүтүп калыптыр. Мен угушум боюнча. Билгендер болсо ой пикирлерди жазыңыздар. Ошак ачылмайын, базар иштебейт деп уктум. Бирок башка билгендер болсо жазып кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Мына кой канча? Байке? Барсыз. 40. Боз кысырбы? Эки тиш. Жаш экен анда, эки тиш. 40. Канчага бир сода болду бир? Болдубу? Канча? 34ке бербедиңби? 35 болсо берет белең? Бербейсиң. Канчага болор мындай? Дидиң канча? Сүйлөшөсүң, а? Макул. Содаң берсин, а? Бу козулар канчадан экен туган? Экөө. Балы. 16'dan. 16'dan дейт. Мынакей сокулук. Мал базары. Анда кеттик. Козулук койлорду көрсөтөчү, мактап козулук койлор эми чыга баштайт да. Козулук кой канча экен могу? Сиздики? Кандайчы байке? 35? Канча тиш кой? 6 тиш мына козу. Кара экен да. Рахмат. Базар жакшыбы байке? Жакшы, буйрса. Жакшы. Мына козулук койлор, чоң козулар. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бу козулар койлор сиздикиби? Канчадан сурап атасыз? Козулар чоң экен. 45'ten sonra. 45'ten канча баш? 3 башпы? 3 baş. 3 баш канча козу? 5 козу экен, э? Эгиз татуудубу? Кайсы ошондо? Moğol'da yegis. Мунуку эгиз. Кайсы ошондо козулар? 2 gram. Ha, 2 күрөң, могул, а? Каштан деңизчи. Bir kızıl bir kara mı onu? Сонун экен козулар чоңоюп калыптыр. Койлор жаш элеби? Тиштеби? 4 diş 6 diş. 4 тиш, 6 тиш. Мынакей достор. Онлайн сатасызбы? Же базардан сатасызбы? Satıyorum. Онлайн номер айтып койбойсузбу байке? Балким мондайлар энеси менен алам десе мына чоң болуп калыптыр. Я, 705. 0705 канча? 33. 33 90-95. 90-95 дейт. Үйдө да барбы? Ушулар эле. Макул байке, содаңызды берсин. Мына кочкорлор сода болуп атат окшойт. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча экен кочкорлор? Баас. 35? Козуларбы булар? 35 дейт. Мына сода болуп атат. 30'dan aldı бүтөк дейт. Куйруктарды көрүңүзлөрчү. Ушуларды канчадан бербедиң? 31'den берилбептир мына тугандар. Куйруктар мощный экен. 3 баш сода болуп атат. Алармандар көрүп атат тугандар. Лайктан базып көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Канча экен эки козуңуз, 65'ten. Булар линиясы барбы? 80. 80 линия. Ургачыларбы? Kurbaçı. 80 lina козулар экен, а? Kozlar. 65'ten ар бири. Her biri. Жакшы. Мына. Айландырып көрсөтүп коюң көрөрмандарга. Онлайн сатасызбы? Айтып коюңуз номерди мына. 773. 0773 43. 43 20 канча? 43 20. 43 20 экен. Могу коюңуз канча? 45 mi? 45 миң болосузбу? Boz koy. Хоос кой 45 миң. Рахмат байке. Мынакей сокулук мал базары. Тугандар. Көрүңүздөр. Базар бир аз азыраак экен, бүгүн эми багы. Жаңы жылга жакын. Шундай болуп атат, Сурадыбы эми ушул экөөнү байке? 50'den sırağın bergen yok. Берген жоксуз. 50'den. 50'nin üstünde бүтөт экен, 50'nin üstünde бүтөт экен, достор мына. Могу жакта байке нары бери сүйлөп атат. Ассаламу алейкум байке. Жаңы жылыңыз менен канчадан болуп атат булардын бааларын айтыңыз бизге. Kuruka 26'dan. 26'dan ургачылар бардыгы. Бак кой кылам дегендер көрсө болот экен да. Жаш экен 26'dan курука мына. Канча баш бар? Бу чоң, я. Канча баш бар? 6. Номер айтабызбы онлайн?
Айтыңыз bir. Koy kılamın degenler bolup kalsa 26'dan. Sonun bu. Bu çoğun eken. 0706 menen 57 56 56. Kayakta olası? Belovodsky, Moskovskiy rayon. Çalıp görüңүздөр mına. Tuğandar. Көрсөтүп көрдүк. Канча экен ургачы козуңуз, туган? 21 дейт мына. Канчага сода болду, айтың. Болору. Келдік, сол эле. Боло элек, Макул, содаңызды берсин. Могу козулук ойлор сода болуп атат. Сон. Кана? Telefon numarini alıp berdim ele. Hayke. Bunday olun kır. Bunday bolup tur. Telefon numarini alıp berdim ele. Çalbay tokşoyuşlar. Bu satılık gibi tokşoy. Kaysı getdi oşonda bayka aytıp koňçu. Bu bir ele kozuz var bolçu. 47 gebe. 47. Buyurusun algan adamga dagı, satkan adamga dagı. Mına. Janagı numarini alıp berdim ele. Satılıp ketdi. 47 ge. Kozuz çoğun eken. Kozuluk oylar son girip atat. Assalamu alaykum ağa. Жаңы жылыңыз менен кирип келген. Канча экен ушул козулук ой? 33 лирatan ta. 33. Тиши кандай мунун? 6 тиш экен. Козу чоңоюп калыптыр, Ушул сода болду. Liratan. Мооларыңыз канчадан ак койлар? Koylar 14'ten. 14төн. Байлоодо турду, байлоодо. Жем жеген, кичине, 14төн. Жакшы. 14төн дейт. Макул байкем, содаңызды берсин. Мына. Buna kızıktı жерlerini görseteyim de öyle hareket kılan men tuğanda. 11. 5 kuş mu? Yok, boya ini manço cana koş dedim, koş dedim. Kaçıdan mı oldu? 11'den. Hani 5 11'den. salın çabuk. Benim Ya buna kalsın buna. Biraz ol benim. Berge. Oşonda kança kalıp atası tuğan? 11 mingge alın. 11 minge bir baş mı? Tigiler 11.200'den alın. Bol rahmat 11 mingden aldı 11.200'den de monda çoğun koylar var eken aksakallar. Eki var. Boylu. Surap görüyoruz. Jaş koylar assalamu alaykum. Aleyküm. Kanday seçmeyiz. Deniz olun yaxşı жаңы жылыңыз менен. Bunun bahasını aytыңыз эми. Çoğun koylar. 50'den. Kança tişler? Bu 2 tişten 4. Evet, jarat. Bulçu. Bu 8. 8 tiş. Çoğun koy. Donka var degen kanal. Bu üçüncü tuat? No, çoğun. Çoğun ha? Bu birinci tuat. Bu oz Boz. Soda boldu bayke? Soda oldu 40 mingden beri. 40 mingden beri bediniz. Yaxşı, sodаңызды bersin ama. Ulaqçılarga. Boldu inime. Ulaqçılarga, mına ulaqçılar. Kançadan teken? Bolorun ayt, yakınırak. 15. 15? 15 deydi. Şemiz eken ama görünüp turat deydi. Ötö deydi. Oh, bunu çap. Keçinde jeş керек eken de ulaqtan keyin. Mınaki görüңүздөр çevir. Koylarınız kançadan bolot? Kara koy. Kara koy 25 lira atan. Boz eken, Tişiçi? 4 tişten. 4 tişten öttü. Mo kozu bu. Bu kozu. Koçkor. Ya urgaçı. Bıçmal. Boldu bıçmal mına. Soyuş eken. Kança bununuz? 22 deydi. Sular eko soda boldu o. Bol atat. Kançadan? Kupulga tol elek. Kolpana karmatam. Karmata zeyesine. Noktasını bol. Berip jiberiz, buyursa. Sodağınızı versin bayke. 4 ay baktım. 4 ay baktınız. Oho, jemden berip tursiz. Cemden verdik. Hazır hem jem çöp kımbat bolup atat. Oşan. Ne güzel. Oşan kumbatçı. Makul. Bayke. Жақсы сатып алыңыз, Sen de işin. Rahmat. Mınaki baykemde жақсы екі koz var. Koy. Bu 2 tiş, bu 4 tiş. Balar kaçıdan eken? Bu 21 verem, bunu 25 verem. 25 eken. Urgaçılar mı? Burgaçılar. Urgaçılar. Boğaz okşayt ha bununuz? Bu boz. Oşo. Garanti görün. Gümün. Görün turat da mına boğazlığı. Makul bayke. Sodağınızı versin. Ana safkosdan bayke Kovançbek degen bayke. Frunze safkos bu. Sokulukta ha? Boldu mına. Bilgen tanıganlar kommenterge yazıp koyuңuzlar. Mına koylar var eken yakta dagı boz koylar okşayt. Bu iki koy kançadan eken bayke kandayız? Bahası? 25-30. Kaysı 30? Buna 30. Buna 25. Boz tişleri kanday? 8 iki öten mi? İki öten 8 tiş eken. Rahmat. 6'dan 8 götürüptür mına. Muzollarga da ötөбүз dostlar. Biz menen bolup turuңuzдар. Biz kommentariyga yazıp koyuyoruz, ссылкасын koyup koyuyoruz. Misal üçün koy bazar görüp atkan bolsoңуздар, астына жазып koyuyoruz. Oşonu bassаңыздар torpaq buka bazarlарды көрө бересиздер. Чыланы караңыздар. Бүт ыңгайлуу кылып беребиз сиздерге.
Maqta qozulu qo'ylar bar ekan. Ko'rsatib qo'yingchi. Bular qozulu qo'ylar qanchadan ekan aka, qandaysiz? Bahasi. Qozulu qo'y, ba'larni aytib qo'yasiz. Ya. Ha, soda bo'lyapti bu yoqda. 35 ga berem deydi. Qancha ekan bu qozulu qo'y? 45-40 ekan. Ne ko'tan qozulu ekan? 45-40. Mana qozulu qo'ylar chiqa boshladi. Bugun ko'p ekan bozorda. Qarang. 45-40 deydi. Azdır. Aka, ular qanchadan savdo bo'ldi? Bo'ldi-ku savdo? Yo'q, yo'q. Berilekmi? Ha, berilek ekan. Mana o'xshash o'nglar o'xshash qo'zlar bor ekan bu yoqda. Qo'zi bor ekan. Aha, assalomu alaykumlar. 11 bosh. Qanchadan? 8-9 oylik qo'zilar. 8-9 oylik. Qo'zilar, qarashі 22,5 dan berilgan jo'q. 22 dan berilgan jo'q. Qanchadan berasiz shuni? 24 dan bo'lsa. 24 dan 11 bosh. 11 boshni berasiz. Anda nomer qoldirib qo'yamiz. 703 0703 menen 54 54 21 21 20. Bular qancha? Ha, ko'rsatchi mana quloqlarini. Liniyalari bor bularning. Bu Don Xabar degan kanal mana. Mana artlaridan da og'iz qilib ko'rsatib berayinchi sizlarga. Mana aylantirib. Momda chilalarni to'ylab ko'rsatib beramiz. Bunda aylantirib. Manaki. Ko'ringizlar. Densoqlar bari yaxshi. Dastavka uyushtirib berasizlar, ha? Uyushtiradi ekan mana. Agarda alam deganlar bo'lsa, nomerlarga qayrilingizlar. Ma'qul vakillar. Anda ketdik, to'g'anlar. Mana ko'rsatib berdik. Ha, bozorlarning ko'rinishi mana shunday do'stlar. Emi biz mo'g'ul torpoqlar tartali. Biz bilan bo'lib turingizlar.